patalastas po pa keng katamong pagmasusyan. Nem pong magsadya kong misa, patentado po tingkong at nung babasa na libro, balamong ko pong source of inspiration. Actually, ita pong metong ausandeng Bible diary, nung balo na po rin aliwa, sinulat gewa na sinadyare po rin Claretians, ding Claretian Fathers. Kadwa po ining sikat kay katamo, uling matintamo keti, ini pong St. Paul that ang 365 days with the Lord nga na po. Ito pong katlo, lately po maging may kaka-access kaya po kasi kanini, the word na karenya pong SBD, na rin pong ken Tagaytay, rin po. Then pong katlo nga rin, po tang mag-umpisa na ako pong mag-prepare keng misa, basan ko la po, just to get inspiration nung nano po itang mag-trigger kay kabang kanita, ikaman makapag-reflect ka. Neng kaya one word ya mo po karetang sabyan dareti. Neng kaya ting ka pong kapotang binasa mula, lalo ka pong magulo. Sabi ko, hindi makanyan niya nga po. Potang kayo po, it is a way po, balamo mo, ating ka pong starting point to reflect. Na po. Binasa ko po rin atlo, o talaga pong may gulo ko. Kasi adwa po ka rin, they did not follow our gospel for today. Pitikyan da po itang gospel of the day. Ne po. Impong sabi na kasi ka na ako pong Charles niyang text na ako mong, gamitan tayo itang kekatamong misal ne. Nga na po. So bayo ke po linawin keng misal, linawin ko po rin at ng libro. Metong po ka rin kawangis ne po ning kekatamong ebanghelyo ng aldong iti. Impong ka rin St. Paul. Eke po i-advertise pero merely to point out something very important para importante pong akakit ko ako. Deta pong adwa, although they sound makalinyala po keng kakatampag masusyan, sabi ko, mas tinudya yata ining o bakit itang piping ginawa po may mag-translate keng kakatamang misal kapampangan. Ang po pa yung St. Paul, they chose this very short gospel. Pero po sabi ko, kang diyang makuyad dya, matindiya para kaya katamo, lalo na pong yan yung panahon na iti, meloko tamo po keng marites. Napin po makalunos na rin nga ganaganan taong marites sa lagyo nga napin nga pong mon. Bala mo gewata na lang pikatulan. Pero ito pong the word itself, nano ba yung latest? Lawin niya po, saan sabihan yung ebanghelyo kaya katamo, kapalad yo. Nung ding matayo menakit la. O tempo marites na nung akakit da. Ngarapin pong sasabi, dem balugbugyo may karamdam la. O lalong no pong matindi rin marites. Na numundimdam da, ikatakdan ang ngarapin po. Diyan pang it is not even na sabi rapin po, man talaga istu, man nemo mambalo nung talagang totoo. Ngarapin po sasabi, sometimes we become judgmental with what we hear and what we see. Nga na po. Pero kaya ebanghelyo na po kasanting paganaga, kapalat yo. Uling ing mata mo, ikit na, imbalugbog mo, dimdam na. Nanong ikit, nanong dimdam. Siguro ang tindiyan tamo yung panahon na ning ginuling, kaya biring gino. Nawari po, they see the physical Jesus. Napin po sabihan na kareng alagad yu, sesela na kayo mo. Nung nanoy tang buridang akit, detang pipumpunan nyo, erayikit, pero ikayo ikit ye. At nanong po sasabihan na, the Messiah, yung Mesias, yung pong biyena, itang nanungan itang eganaganang pagnasandan itang mga pauna karela na sana maging totoo at datang di natangpin naman. Sabi ni Wari po, sabi ng Isaiah, the prophet Isaiah, deng maklak, makaramdam la, rembulag, manakit la, rempile, makalakad la, deng lubas, sana panina ng lubas. Sabi na po kaya katamo, may malanan la, nga na po, deng mawa, may painuman la. Kaya katamo po, at karena, during the time of Jesus, everything happened. May nangyari nga po ito. Napinsabihan na po karela, seselang kanyan. Yung buridang akit din kanito, ikit yung ngene. At may katong gawin tamo po, diyan ikatamo naman. Seselan tamo. Kasi, mo metongin tao. Noon karakala tao magpatuto, kaniting gewa ng Jesus. Aliwa mo po ikaming pari. Ing sasabihan mi nung nanong gewa ng Jesus. Ita pong our thirst
for meaning ng kahit po ating sasahop kaya katamo. Our way of seeking for a salvation, atin pong mami direksyon kaya katamo. Wari po, ita pong kawanan ng kasalpantayanan, atin pong mangat mo para kaya katamo. It's the same as the time of Jesus. Iya, metong yamo, ikatamo, karakal tamo. Because dakal na pureng may karamdam. Dakal na naman pureng may nakit. At nanong ikit, nung pakanano da katamong liguran de tammenga po na kaya katamo, wari na po, makanya ning gagawan tamo, nasabi ko po kaya sa sarili ko, ining sasabihan na ning ebanghelyo, sabihan na ning kinong mapalad kayo, makayawa ya. At sana'y katamo man, makayawa tamo. Ayayawa ta na rin tao. Itabang ayayagyag tala po, kaya katamong simpleng biye. Kasi simply tamong biya, we will not be that intelligent, intellectual people nga harapin po. Tama siguro kasing katena, kandare nga liwa, harapin sasabi. But in our own little way, we can be talaga pong balugbog ang pong mata na magdalang saya at mapalad para karengaliwan tao. Our mild presence, nga harapin pong sasabi, wari na po. Napin po, nandinabak. Isipan ko kayong sarili ko, what is significant with Joaquin and Ana? Dini nga doang nga rin sabi dapin po, keng pipagkwentuan da, di Charles ang popayapong mon, uling pipagkwentuan da no po rin, pengari ng Jesus, ay pengari ng Maria, apo na pong Jesus. Alata masyadong balo, they are apocryphal writings, nga na pong sasabi na, mga tabunan, pero it has a meaning, nga na po kaya katamo, wari na, totoo naman po ito. Nakamamiras kang makanya nung alakang penibatan. At definitely, nung nanukang ngini, nga rapin po sasabi, bunga na naman yan nung pakanano ka pepadagul diyang matwa mo. Napining kay, pelalong itsura, pakilupad pantunan nung ninong kalupata mo. Wari, kalupan yung tatang na. Kamataning mana. Napin nung alakang kalupa, pulot na kakintaklang damulag. Tama pong bibiro. We always associate how we look karening parents because they are our source. Napin po, ane po kasanting pangapiling ebanghelyo nga ako pen. Kakuyad na mo. Buli na sabihan, imwan, ana, ang po paywakin, may nawala. Inawa di kaya lang anak ni Maria. At ni Maria inawan ni Jesus. At ni Jesus inawan noongan din uling imipabanalan na po Wari, di parangalan na kaya. Pakanano lang miyawa. Kasi nung nanay tang ikit da, nung nanay dimdam da, papasa da. Tuturura. At balo tamo po, sabihan tamo pin, nanuwarin tiro ng Joaquin, nanuwarin tiro ng Ana, o lawin mo niya Maria. O mas matindi, lawin may Jesus. O yan, yung gewa da rin yung apo na. Yan yung gewa ng imana. Iwari po. Napin po tanlawin tamo po, our gospel, in our celebration, nasasabihan da rin aliwa, bala mo kanong kahingin Grandparents Day. Uling grandparents la rin of Jesus. Nga rin sasabi, una niyang lawin kay po king internet, yung grandparents, para kanya pan September 13. I-advance kay po sana. At sabihan ko sana, Happy Grandparents Day. Huling grandparents dala po din They are good grandparents nga tamo pin po. Nabaluta mo, ini mo naman yung burita mo, makapanawa tamong tao. Kaya katamong biye. Impa maging mapalad, impa magmanakit at makaramdam, nadapin pong sasabi, it's not really physical hearing ang pong seeing, but a kind of life na nung ka rin naarapin sasabi, kapalad mo, pengare, kayap mong tao, siguro mayap na rin pengare mo. O ting makayawa. At sana po ikatamungan, makanya mo naman yung ugali tamo. Na ganang tao, diyan ken nanong simpleng gawan tamong kimbye, ayayawa tala. Yung rin po. Tapos tumiman ka, that is beautiful. Itong akit da ka pa mo, it is really a good morning. Kasi you have the smile of the sun in your face. Nga na po sasabi, aliway tang kamaron-marunan, makabusit ka nga kakit. Malamoy ka metod-tut. Nakakapuyatan na datang. Potang kay, kakit da ka pa mo, kot makadanop ka. Ngarapin po sasabi, wala mo may bugkumangan, keng itsura mo. Sana po,
More than that, andyan pumamiro ko mo, nga ko pen, itang balugbog, ang popay tang mata. Sana itamo mo naman, balugbog tamo at matang makayawa.